Ndagusuje nkwifurije byiza ahantu hose uratandukanye cy'umuvandimwe ukurikira ibiganiro byacu nyura kuri channel yanyu yitwa Mboni TV. Nge nitwa Jabu Marashi ngo haye ikaze muri aya makuru ari kuvuga kuri uyu munsi. Mu byukuri reka ngubwire yuko Iran yavuze yuko yahanuye indege z'umwanzi yahanuye mu nyanja ya Persian Gulf cyangwa se mu kigobe cya Gulf nkuko Iran yabitangaje. Izi ndege z'abanyamerika zari ziri mu kirere cya Gulf, hanyuma Iran irazihandura nkuko yabitangaje muri rusange. Ikindi mu cyifuzo cyatanzwe na Amerika cyo guhagarika intambara, Iran yavuze ko ibyo ngibyo biri kure cyane ko intambara yarangira, kubera ko ngo mu gihe cyose itarabwa amafaranga yayo yafatiriwe ndetse kandi uranium yayo yemewe kuba yayikoresha, ngo icyifuzo kiri kure cyane. Ariko ku rundi ruhande abasenguzi bakavuga yuko nanone amasano ari hafi, kuko Trump yavuze yuko abantu yatumye mu biganiro muri Pakistan yuko batagomba kwihutira gusinya amasezerano y'amahoro, ariko kandi hari izindi mpande zivuga yuko ahubwo intambwe yo gusinya amasezerano igeze hafi cyane yo kuba yasinywa hagati ya Amerika na Iran, kuko ngo uko baganira ibyo bamaze kugeraho hagati ya Amerika na Iran bishimangira neza yuko intambara ngo igiye kurangira nk'uko ibinyamakuru byinshi byanditse, kuko ngo amasezerano agiye gusinywa nubwo impande zombi zitabishimangira. Ariko urundi rwa Iran nabonye binyuze umuvugizi wa Minisiteri y'Ingabo yashimangiye neza yuko ibiganiro aho bigeze bitanga icyizere cy'uko Hormuz izafungurwa vuba, ndetse kandi yuko intambara igiye kurangira, ko Amerika na Iran ngo aho bageze ni ku ntambwe isingira iya nyuma. Nubwo Trump yakoresheje ijambo rivuga ngo mwitondere gusinya amasezerano, ariko akabishingira kuki yabonaga yuko kigezweho. Ariko kandi havuzwe byinshi kuri uyu munsi muri rusange, kubera ko Iran nayo yavuze yuko hari ibyo ishaka muri izi ntambara kugira ngo isinye amasezerano nk'uko yabitangaje, nk'uko ikinyamakuru cyitwa The Jerusalem Post cyanditse byinshi cyane bitandukanye bijyanye n'uko Amerika yavuze yuko abantu bayo bashinzwe ubuhuza mu masezerano no kugana na Iran no guhagarika intambara badakwiye kwihutira guhagarika gusinya amasezerano. Ariko Iran yo ku ruhande rwayo binyuze ku muvugizi wayo wa guverinoma yavuze ko ibiganiro byo kurangiza intambara ndetse no gufungura Hormuz hagati ya Amerika na Iran kugira ngo basinye amasezerano ngo biri karibu cyane, ndetse ko byegereje, nubwo impande zombi ngo zidashyira ku karubanda ngo zivuge yuko hari ibyo bamaze gusinya cyangwa se kumvikanaho. Ariko yashimangiye yuko ibyo ngibyo byose byakozwe, ndetse n'ikinyamakuru BBC cyabyanditse kivuga yuko amasezerano yo gusinya agamije amahoro, kurangiza intambara, ubwumvikane ari bugufi cyane. Gusa Trump yavuze yuko agahenge kagomba kongerwa iminsi 60 yose kugira ngo bitegurwe neza ibiganiro by'amahoro n'agahenge nk'uko Trump yabigarutseho. Ariko uruhande rwa Iran rwo rukavuga ko iyo minsi atari ngombwa, kuko ngo ibiganiro ahubwo byagombye ko uyu munsi aribwo biba byarangiye ndetse n'amasezerano agasinywa, bityo intambara ikarangira na muruzi gafungurwa. Kuko uruhande rwa Iran rwo ruvuga ibitandukanye n'ibyo Amerika yavuze muri rusange. Ni byinshi byawe kuri uyu munsi. Ku ikubitiro Trump yavuze yuko amasezerano y'amahoro hagati ya Iran ndetse na Amerika azaba ari amasezerano akomeye cyane, ndetse azaba afite icyerekezo, kandi amasezerano agomba kuba yasinywa mu minsi ya vuba cyane nk'uko yabitangaje. Yavuze ngo ni amasezerano akomeye kandi afite akamaro. Ni amagambo ya Donald Trump yanditse ku rubuga rwa Truth Social nk'uko yabyanditse kuri uyu munsi. Ati cyangwa se akaba ari amasezerano y'igihe kirekire, ariko kandi afitiye akamaro isi yose muri rusange. Akaba ari amasezerano azahagarika intambara, azaba ari amasezerano afite inyungu kuri twe nk'abanyamerika, kuri Iran ndetse no ku batuye isi, ndetse Hormuz igafungurwa intambara ikarangira nk'uko Trump yabyanditse. N'ikinyamakuru cyitwa The Wall Street Journal cyabyanditse mu nkuru yacu turi gusomaho aka kanya turi kuvugana. Trump kandi yavuze yuko niba ibiganiro binaniranye, intambara ishobora kongera kubura ariko ikarushaho gukomera cyane kurusha mbere nk'uko yari imeze, nk'uko ibinyamakuru byinshi byanditse. Iran nayo yavuze yuko uyu munsi hari ibiganiro ku mpande zombi kandi kugenda neza, kandi yavuze yuko ubwumvikane buri kugenda bugana hafi yo kugerwaho nk'uko Iran yabyanditse, ariko kandi yuko amasezerano ya nyuma atazagerwaho mu gihe hari byaba bitumvikanye nk'uko Iran yabivuze. Umuvugizi wa Iran Ismail Bagei, uyu nguyu ni umuyobozi muri Iran, we yavuze yuko hari ibiganiro byegereje cyangwa se ibiganiro biri kugana nuko amasezerano agamije gusinya amahoro, agamije kurangiza intambara hagati ya Amerika na Iran ari bugufi. Ikinyamakuru cyitwa The Wall Street Journal cyabyanditse neza cyane gisobanura iby'iyi nkuru, ndetse n'ibinyamakuru nka Al Jazeera byabyanditse bivuga yuko Iran yavuze yuko aho ibiganiro bigeze bigaragaza yuko intambara igiye kurangira.
by'umwihariko byavuzwe n'umuyobozi wo muri Iran Ismail Baghei nk'uko nyako byinshi byanditse, cyangwa kandi yuko umuyoboro rusange wa Hormuz nawo ngo uzafungurwa mu gihe bino byose byamaze kugerwaho nk'uko byanditswe muri bino binyamakuru turimo tugarukaho dukoresha mu nkuru yacu y'aka kanya. Mu byo maze kumvikanaho harimo gufungura inzira y'ingenzi cyane ya Hormuz, inzira yakomeje kuba agaterera nzamba. Mu byo baganiriye banamaze kuba bagamije ko hari aho babigeza, harimo gufungura umuhora wa Hormuz mu byo maze kumvikanaho kugira ngo amato yongere kunyuramo neza nk'ibisanzwe, nk'uko kino kinyamakuru ndi kwifashisha kuri uyu munsi cyabyanditse cyitwa The Wall Street Journal, nicyo ndi kwifashisha muri kano kanya. Cyabyanditse ko iyi ni zimwe mu ngingo bamaze kumvikanaho zizatuma intambara irangira, biciye muri aya magambo yavuzwe n'umuyobozi Ismail Baghei, umuyobozi ukomeye cyane muri Iran yavuze. Kino kinyamakuru kandi cyitwa The Wall Street Journal cyanditse ko Amerika ishobora gukuraho bimwe mu bihano yafatiye Iran. Iyo ni ingingo ya kabiri Iran na Amerika bamaze kumvikana mbere y'amasezerano agiye gusinywa vuba cyane, nk'uko Ismail Baghei yavuze ko agiye gusinywa. Ni zimwe mu ngingo ziri ku meza hagati ya Iran na Amerika bari kuganiraho, ariko izimwe mu zamaze kumvikanwaho zitakiri kuba byajya impaka. Ni izi ebyiri za mbere nkubwiye. Bamaze kumvikana yuko gufungura inzira y'ingenzi nka Hormuz kugira ngo amato yongere kunyura mu nyanja ya Hormuz neza nk'ibisanzwe. Iyo ngingo yo yaravivuwe, ni très bien. Indi ngingo ya kabiri bumvikanyo nuko Amerika ishobora gukuraho bimwe mu bihano yafatiye Iran kugira ngo nayo yumve ko yarangiza intambara ndetse ikumvikana igasinya abona ibintu byose ari très bien. Iyo ngingo nayo iravivuye tayari. Niyo mpamvu uyu muyobozi wo muri Iran Ismail Baghei yabishingiyeho akavuga ngo amasezerano ya Iran na Amerika ari bugufi gusinywa, kuko dushingiye ku byo twaganiriye, dushingiye ku biganiro tumaze iminsi dukora muri Pakistan nk'umuhuza mukuru adufasha, tubona ko amasezerano yo kurangiza intambara yegereje. Ibinyamakuru byinshi byabyanditse. Hari kandi amakuru avuga yuko Iran yemeye mu buryo bw'ibanze yuko igomba gufungura Hormuz. Amakuru ntago ari confirmed, ariko ibinyamakuru byinshi nka Wall Street Journal cyanditse yuko Iran yamaze kwemera yuko mu buryo bw'ibanze igomba gufungura Hormuz kugira ngo n'ikizere cy'uko Amerika ikigire, none Amerika ibone ko ibintu biri ku murongo n'intambara izarangira, n'ibyo bumvikanyeho biri kuri gahunda, nta numwe witeguye kuba yatenguha mugenzi we. Bityo usinya asinye yumva ko ibintu bari kuganira biri kujya mu nzira nziza. Niyo mpamvu Iran ngo mu by'ibanze yamaze kwemera n'ibyo bumvikanyeho ngo nuko izafungura Hormuz kugira ngo Amerika igire icyizere ko n'ibindi byose bazaganira bizakorwa, igire icyizere cy'uko amasezerano nasinywa azubahirizwa. Iyo ngingo nayo Iran yamaze kubyemera nubwo nta testimony bigaragaza. Ikinyamakuru cyitwa The Wall Street Journal cyabyanditse, ndiko ndi kwisoma. Ibindi kandi hanyuma hakabaho iminsi 60 yo kuganira ku kibazo gikomeye cyane kirimo ingufu za nucleaire. Iyi ni indi ngingo ikomeye. Ni ukuvuga ngo Iran igomba gufunga Hormuz by'agateganyo mu by'ibanze kugira ngo ibintu bikomeze. Noneho muri icyo gihe hakaba iminsi 60 yongerewe y'agahenge hagati ya Amerika na Iran batarasana, ariko muri iyo minsi hakaba hari kuganirwa ku kibazo cya nucleaire iri muri Iran. Izabikwa nande, izatunganywa nande, ese Iran izayiha Amerika, izayihande, ese bizagenda bite? Kandi twibuke ko Iran yasabwe kugira uruganda rumwe rwa nucleaire, izindi zigasenywa cyangwa zigafungwa, ariko Amerika icyo ni kivuzo itanze nyuma. Bivuze ngo iminsi 60 igiye kujyaho izabure kumvikana neza, kuko ikibazo cy'ingutu gikomeye kiri gutuma amasezerano atarasinywa kugeza ubu tuvugana, cyane cyane nibijyanye na nucleaire ya Iran. Niyo mpamvu iminsi 60 igiye kujyaho kugira ngo impande zombi, uruhande rwa Amerika na Iran, bumvikane neza ku bijyanye n'uko nucleaire yagenda, nuko yakoreshwa, izacukurwa nande, itunganywe nande, ibikwe nande, itwarwe hehe. Ibyo byose byo bashaka kumvikanaho muri iyi minsi 60. Bivuze ngo nirangira cyangwa imbere yaho gato tuzabona undi mwanzuro uzava muri bino biganiro. Ibyo ni byamaze kuganirwaho, binashingirwaho n'uramubizi twabonye wo muri Iran uvuga ko amasezerano yo kurangiza intambara hagati ya Iran na Amerika gusinywa byayo byegereje.
kandi twibuke ko Trump yabwiye amuhagarariye ngo mwitondere gusinya, kuko abo tunabonaga n'undi bari bagiye gusinya ariko akabona bari baretse kugira ngo utuntu abona tw'udetaye duke niba urumozi bwo turafungwa rumuzi ese bari bubikore twa tudetaye dutoya Trump arebe ko Iran itwubahiriza, noneho ahita avuga go ahead ni musinye no nta kibazo. Icyo ni ikintu cyari gihari nk'uko nyanko byinshi byabyanditse. Gusa hari ikibazo gikomeye cyane muri uyu mwaka turi kuvugana kijyanye n'iki, gahunda ya nuclear ya Iran ntabwo irumvikanywe na Amerika na Iran. Niyo mpamvu hashyizwe iminsi 60 igamije kongera kubiganiraho neza, kuko Iran hari ibyo yifuza bigatandukana cyane n'ibyo Amerika yifuza kuri izi ngufu za nuclear. Iran yifuza kuyigumana ikayitunganyiriza, ariko Amerika ntibishaka, kuko Amerika ivuga ko byazatuma Iran itunga intwaro za kirimbuzi mu gihe yabitunganije nuclear, ariko igasaba yuko Iran yari bundi buryo ibigenza. Mu by'ukuri iyo ngingo ntabwo barayumvikanaho neza, niyo kiri ikibazo gikomeye cyane mu byatumye amasezerano atinda gusinywa. Mu bindi, Iran irasaba yuko amafaranga yayo yafungurwa cyangwa se amafaranga yayo yafunzwe mu mabanki yayo hanze y'igihugu cya Iran arekurwa. Mu by'ukuri amafaranga menshi Iran yafatiriwe ubwo intambara yatangiraga, noneho Amerika isa n'iyafatiye ibihano Amerika Iran nako, noneho n'amafaranga ari mu banki ya Iran agafatirwa muri bya bihano nyine. Iran iyo yasabye ko amafaranga yayo abanza kurekurwa kugira ngo yakoreshe mu bikorwa byayo byo kwiteza imbere, gukemura ibibazo by'abaturage mu gihugu. Ariko none iyi ngingo Amerika ikagira impungenge bati none turekure amafaranga yabo ikageraho uburenganzira ntibizagerera kwisuganya ikongera ikagira imbaraga ku rugamba ikaturasa. Biri guteza izindi impungenge ku ruhande rwa Amerika bati nubwo Iran yabisabye ko turekura amafaranga yayo yari mu banki mpuzamahanga, nitubikora Iran ikagira imbaraga n'amafaranga tuzayikizwa n'iki ko yaduhashije ikarwanya bya buri munsi bikomeye cyane ibifite ibihano bingana gutya, none bizagenda bite nituye amafaranga yayo tukayiyemera akarekurwa? Iyo ngingo nayo iracyari kwigwaho neza n'impande zombi ngo barebe ngo Iran izabikora iki, Amerika izabikora iki. Another point. Hanyuma intambara hagati ya Israel na Hezbollah yakomeje, ariko ntitubitindaho cyane. Gusa Iran yavuze yuko itigeze yemera gutanga uranium yayo ikungahaye cyane muri uranium yayo, ndetse ibintu bikomeye cyane, ibintu Amerika ishaka cyane yuko iyo uranium yava muri Iran ikajya ahandi hantu. Izo ngingo zo ntabwo ziri kuvugwa rumwe rwose. Abasesenguzi benshi bavuga yuko Iran yumva ko ari igihugu gikomeye cy'igihangange, ikindi yumva ko ari igihugu kiri kuganira gifite imbaraga, gifite ibintu biyibakinga bigatuma yumva ko yagira umuhate ndetse yagira ubushake bwo kuganira. Mu by'ukuri abasesenguzi bose bavuga ko Iran ifite ibintu yishingikirije bituma ni nk'inkingi zishyigikiye ikavuga ngo ujye kuganira utanga ingingo ikomeye kuko ufite indi kurengera, ntabwo uba muri manka. Abasesenguzi benshi niko bavuga, ariko bagashingira kuki yera niyo mu yabo ya rumuzi yabo itunze isi 20%. Ni zimwe mu ngingo abasesenguzi benshi bavuga yuko ziri gutuma Iran ikomeza kwihagararaho igakomeza umunsi. Ikindi kandi kubera rumuzi cyane ingenzi cyane, abasesenguzi babona ingingo y'akantu kitwa rumuzi nako ikintu cyatumye Iran irushaho kutumva neza ibintu nk'uko abandi babyumva muri rusange, ariko kandi ikaba yaragaragaje yuko ubushobozi bwayo bwo kwihangana ndetse no kwihagararaho bukomeza gutuma igira imbaraga nyinshi cyane kuri uyu munsi. Ibyo nabyo ni ikindi kintu gihari kuri uyu munsi tuvugana, bigatuma rero biyorora gukomeza kumva yuko ari ibintu yakora itakoze mbere, ndetse no gukomeza kuzamura ibiciro ndetse ikanasaba ibintu byisumbuye muri rusange. Trump kandi ntabwo yasabye ibihugu uyu munsi nibyo tugarukaho. Trump yamaze gusaba ibihugu byinshi byo mu burasirazuba bwo hagati kwinjira mu masezerano ya Arabia Accords. Aya masezerano nayo gushyiraho uburyo busanzwe bugamije kuzamura umubano hagati ya Israel ndetse n'ibihugu by'Abarabu. Trump niko ari kubisaba, ingingo nini tuyitindaho. Ariko kandi byabaye kuri uyu munsi nuko Arabia Saudite na Qatar bakwiye guhita binjira muri aya masezerano Trump akibisaba. Ikindi yanavuze yuko cyaba ari ikintu kidasanzwe niba Iran nayo yaba yabyinjiyemo, cyangwa se yaba
yajyanye umubano na Amerika byahita byorohera cyane mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Gusa ariko ndakubwira ko uyu munsi tuvugana muri Iran ho gusa ibitangazamakuru byaho bitandukanye byavuze yuko leta yavuze yuko ingabo za Iran zarashe drone. Izo drone zakoze ibintu bidasanzwe kubera yuko izo drone zarashe ku birindiro by'umwanzi zirabishenjagura. Ibyo ni ibinyamakuru byo muri Israel byanditse kuri bino binyamakuru, kuri iyi nkuru yuko Iran yabarashe muri Israel ikabashenjagura cyane. Ibyo birindiro by'umwanzi ni Iran, ni Israel, ni wo Amerika. Nizo drone za Israel za Iran zaje kubarasa hafi y'inyanja y'ikigobe cya Golf. N'ingibi byabereye mu buryo bwo guhashya ndetse no kwirinda ibitero byo mu kirere. Ngo drone zaraho mu kirere ariko kugira ngo barusheho gukumira no kwizera umutekano wabo nibwo baharashe barushaho gukombe kavuga bati uko biri kose ibintu hano biragaragara. Abasenguzi bandi bese bavuga ko hari icyizere cy'uko amahoro ashoboka kubera yuko hagati ya Amerika na Iran biri kugenda neza kandi ari kumvikana ku bintu byose. Ariko kandi haracyari ikibazo gikomeye cyane cy'uko nucleaire iriho ku mpande zose cyane cyane muri Iran. Hari ibihano by'ubukungu ndetse no ku ruhare rw'ibihugu bimwe na bimwe nka Israel, Hezbollah n'ibindi batarasoza iyi ntambara ngo irangire. Gusa Trump we avuga yuko ashaka amasezerano arenze adasanzwe muri rusange, arenze afite imbaraga zihariye nk'uko Trump bivuga. Ndetse ayo masezerano akaba Barack Obama yakoze mu 2015 cyangwa se byenewe se bifitanye isano agasa na Barack Obama yakoze mu 2015. Ariko kandi abasenguzi benshi bavuga yuko ibyo bishoboka cyangwa se bishobora kugorana cyane haba Amerika na Iran kubyumvikana ko byari ikibazo gikomeye cyane. N'izindi ngingo zikuganirwa ahangaha uyu munsi. Kandi Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ari gushyirwa igitutu gikomeye cyane n'abaminisitiri bamwe bashya ba Israel bashaka ko cyangwa se bagerageza bakavuga ibidasanzwe cyose byaye bitandukanye n'ibyo ngibyo. Abaminisitiri bavuga yuko Israel yakoreye ibitero muri Libani hanyuma ibyo bitero bikangiza ibikorwa bya Hezbollah n'abaturage b'inzirakarengane muri Libani. Abaminisitiri bagashyira igitutu cyane kuri Israel yuko yakoze igikorwa ngo cy'intambara ijya kugaba igitero kuri Iran, kuko Israel niyo key point, nicyo kintu cyatumye Amerika iza mu ntambara. Ngo Netanyahu yateguye ibitero abyumvisha Trump ndetse na Trump aza muri iyo ntambara. Iki byerekana nuko mu minsi ishize uwahoze ari perezida wa Amerika mu minsi yashize Barack Obama yavuze ko igitero cya Iran atari icya none, kuko ngo na Netanyahu yageze kubisaba Barack Obama akiyobora Amerika ngo dutere Iran, icyo gihe arabyanga. Ni byerekana ko uyu munsi mu by'ukuri nta grunu by'aka kanya igitutu cya Israel ntabwo cyoroshye. Minisitiri kandi Zebazer Smotrich yasabye yuko Beirut yongera ibikorwa by'ibisasu ndetse no kurasana, ibintu bikaba bikomeye cyane. Ntabwo byoroshye kuri uyu munsi, havuzwe byinshi bidasanzwe. Gusa muri rusange Amerika yavuze yuko badakwiye gusinya amasezerano byihuse, ahubwo ko bitwara gake bakabanza bakareba aho ibintu bigana, kuko yasabye abamuhagarariye mu bijyanye no kuganira ibiganiro by'amahoro yuko bareka kwihutira gusinya amasezerano nk'uko we yabivuze. Gusa hari impande nabonye muri Iran zisa naho zitavuga rumwe. Uruhande rumwe ruravuga ngo Iran kumvikana na Amerika biregereje, bagiye gusinya amasezerano. Urundi ruhande umunyamakuru ukavuga ngo amasezerano hagati ya Amerika na Iran ntabwo ari aya hafaha. Ibi byose biri muri Iran. Tukibaza ngo ninde uvuga ukuri ninde utavuga ukuri. Ibinyamakuru byabyanditse, BBC yabyanditseho n'indi binyamakuru bitandukanye nka The Guardian zabyanditse n'ibindi bitandukanye, zivuga ko izi mpande ebyiri tutaza kumenya ngo ninde uvuga ukuri. Ese uvuga ko amasezerano agiye gusinywa niwe twizera? Ese uvuga ko amasezerano ya Iran na Amerika atari hafaha niwe turi bwizere? Ninde uvugisha ukuri? Kandi izi mpande zose bivuga n'abayobozi bakomeye cyane muri Iran babivuga, ntabwo ari umuntu usanzwe urubanda rugufi ubivuga. Oya, n'abayobozi bakomeye cyane muri Iran bafite ibyemezo bikomeye muri guverinoma babivuga. Trump we niyo mpamvu bavuze bati birashoboka ko amasezerano atanasinywa vuba, kuko yabujije abantu bamuhagarariye mu biganiro by'amahoro kuba baretse gatoya.
gusa ariko icyizere cyo cyatanzwe n'abayobozi bamwe ni uko bishoboka yuko byakorwa. Ibyo nibyo twagiye tubona muri rusange kuri uyu munsi byabaye. Hanyuma rero ngiye kansoreza ahangaha mbashimira ko mwabonye nanjye muri aya makuru yaragezweho. Ni inkuru yavuzwe cyane kuri uyu munsi yikomeye cyane, kandi mwakoze ni ko nanjye muri aya makuru. Ngushimire cyane, uruhare rwawe ni ingenzi cyane. Nkubwire ngo ufite igitekerezo, inyunganizi cyangwa ikibazo watwandikira muri comment. Mu by'ukuri utarakora subscribe nabwo kugira ngo bigende neza, ushobora gukora like cyangwa se share kugira ngo bigaragare bigere kure, twagura umuryango mugari, ni ingenzi cyane. Hanyuma rero nitwa Ajabu Marashi, mwese mbwira ngo muhaye muronke granchi birakomeza. Imana iberinde. Imboni TV, imboni ya rubanda.